Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kertong ka UDP na mauring keneng Dr. O.S. Jerwa ha ka janmi jong ka arpusaw tarik ulat herting MLA bamenta babun kam ha ka banbu tangi ki maunong rem handai klem dan kanu-kanu ka jingkala kumbaw lakular. Nakliang Dr. Jerwa la kentui ki pat ba banong ki bayay ne bat ban kersan puraya ka seng UDP panyo ra ya ka jingjam. Shu la khot la weri ki pat ba ki ba kersan ki we ki seng san perthai. Banwan a jing kersan no sa ka UDP na marunta ka kenti kenyo yuso ka jingjam. Bit lapian kibadai ki national party pinrei kimaki kirai banganyang nakani ka party buat kejing kemen kejongar abang ayo banyagan beta bakani ka party amar kani ka party kadai ka party balaseng lekire crowd jong kani ka chat pinrei na benta kani ka pinrei chat pinrei jong ni Tekajing sukumen ke jonga ngandan hane ke parti. Kelong KA kum usamla. Paling ba kajing dong jonga hane ke parti. Kala ban aiden sien kamtam ya hane ke parti halo ke nongrim ke baka ke yeng. Laseng hane ke parti namenta ke ni ke benrew. Banwara yang jingkelah ban ai kajing syal kada kebas kuy kebas subah kajing syar kadar kebas serisok bak kajing syar kadar kebom pek syiriang kumbalalong lak hasan senem layat nilayo kajing syar kadar kebom pek kebom biang kebom serisok kebapet syiriang nganum let hak detail nolor kikam kijam kibaper habai day bak jelang joni bar habai day bak roy kapar hari kasih jantia bat hari garu she's never ladang ke politics bala sotu ladang ni don kajing temu kajing ateli kajing mut kajing perkhat kabarinti kum gajat benreo nila bengerak ya kajing kelak ngangit bamanla ubreo ubadan hagani kajela kajuni nidon kajing susi habangi pai cekisnem kibalayat habai day baga roy kapar kainang kasalan hakini ikhasan senen ki balayat kum ka party nidon ke jing angnut nidon ke thong banwan ra yang jing kala hinrai kata kanum urlong lada ke paipa jong gajat bere jong ni kirnya don kajing teli kajing terti makajing syariah hang ke parti ngayeng hang ni ban kajing kersan nai way by way inong shong jong kamaulun rei ba khamtam inong shong jong kani mauri kani constituency nidon ki kertong ki candidate ha kani ka party ki balabet ki balabian habri pai kbat charge shar kadar by day bak assembly election bi bro piatet nidon kam lai poltam ki candidate banla ban shar dalade yarade bapan penurlong ya kita kinongrim bakani ke parti ke yeng ladang idon hak sorkar balasun lang ki parti ki paper minum la berpirulong ya kanongrim ke bangi yeng ya ke cingtu ya ke thong bangi annut madala bon pat hapo ke sorkar ki parti penhun tangino penumla
Abang ipah si parti, borok ki parti ki yang anungren ki kuat, macam sah dalam dia yang ada. Abang ipah si parti TMC, warna kerawan apa kerja jungi, tang katu kali berai. Kira permi ki kandidat haduk sampu pramut, ke BJP, warna kerja jungi, kempala. Banshim yang nongren makanya parti kejeng makaru kapen ni kandidat ada di forward belai orang yang kata nomor ni kum ke parti rum ke barat ke rentam hagani kejelang jami ni penyen kandidat ada sapun beliau nomor ni dan kejeng anut Banshim mentah haknya ke election. Bapak burung jadi wei parti rewong. Kita yang prangut kawai ngut kat prangut. Larang ikwa penyelam yang jadi real. Midon kam menyo yang majority. Dia kata nurun kene ke parti kelapin klan lagi aswa kene ke election arja pulai. Henry ngadon maka parti ban pengkhannya ka ban ay ka ni parti ke jimut kijing perkat halor kumno bangin pen kieu ban pen bit ban pen biang ya kisalla hakajela jongi nomor apni phai shaka imlang salam shaka yo kakot habai dei kisalla hakajela jongi Ngayu i bagi samla kamtam hagari kasi jentia ni don kesak kapong kabomla don satya kata kalimti berpinbit berpinbiang yaki bagi nyok ke kamai keji lima kesak kapong kebaki kidon kani ke parti apa kamatri kam kejongki kalabu ya katong baling ba ke sports bagi sak ibaper bagi kun samra jong kali ujat berdeu ki kun samra jong kali jela ki don nin pe kelak ki lenti ban bet biang ki nang ba lima ka sak ka phong ke jong ki kin yo ka kamai kaji ka bet ka biang hamangat phai sekalian sports ni balak play stadium hakalai sodong kawai stadium shono balak play untuk yapo rigaro kaji so ko jomna galong ba ni kum ki samla ni kum ka jela ni dan kam ki madan ki berde ki stadium ki bahe habangi phai kata stadium kelas outdoor ku basista atau nerkulor Larada day kita kinong hikmat kiba berkat sisa bankin tiu yang kisama hakarun kom nilakai laba penbet penbiang yang keroy kapar hakatu ke level kejongki hadangi lala dan pihak yang itu bersispa atau berkurun tasau kurun nilala dan yo laipo in real tuli laipo artery sorry kimadan plastik halai po adli kisnong perkat setelah larangi yo madan apa lai po adli kisnong kanungut kisamla di bala yo nakai atau madan abangi phai sa jena jongi nado usnem bangi yo yang jela ba ado menta kajak penreu ke jongi hawai dai bat kam minakai Kilawan ra ya kan nam kebakrau haki disiplin beper kebasusi kalong wat laku kejadian real milala anwar anam ya jela jumi habni phai pa choroi kapar bai dei ka sports hapo ka than ki jumi kaladuna shabapala takai ba ong kwa ba no ni pa
ngidon kam kesurka kaba pelir jimut kesurka kaba arai duwai ar nelaimut tengi yo ki kandidat ki babet ki babian nila yo i doktor Jerwa i bladon hak kerdan ki babet ki babian banyak saat Lementang kejing jar, kejing angnut, berkejing kelah kejumpi hantai apa dorbat tauan, jangka jelah kejungi. Constitution juga India kong, dau pai ba, yau pai ba, nak tau pai ba. Ialah yang di parti karu, di mana setai, kumang iramba Norbert, di Palondra yang kesang berkama, hapok kejelah kejungi. Kila ralut. Ya karoi, kila ralut, ya karoi, kajuloman sepok karu, hendai kila kang ne pori kasi cumi, tang ne kapar. Dan markatang ini ban sumoto ko kisamla, habe dai berkabah tungkam tungcam. Nia sanyau silian, ha kajuloman baper, ngan cuai kawai kunuksa hapo sinong sorongkam, anajar kanyo lapen. Kemen yang kecuma cepat cumi bagi kinwanda yang ke stadium kompleks kabahe posinong sorongkam. Kasinong sorongkam bapri kalapungat yang kiding bak kisit hapo we ulung hendai hado mata kasa selen. Cai kata stadium kompleks kapoi. Ngiyoi kapoi sikaru. Atli ke stadium kompleks kibahe kipoi sikaru. Kidulangan lamba kita sokar baper kipoi lo sikaru. Bagai kebak kiwan raang ni, kebak long pon nama kiwan rak daus niang. Nama bagi Kenya ni pengidek kisniang. Lalang idek kisniang. Ni apa telah ya konstitusi juga India daus niang, yaus niang, nah kamu taus niang. Kikaro ngirong pengidek kiboi, hendai kiboi, kidai kibak Kongo, kikendrat. Hendai ni dek kisniang kibala syai tang dak ai kabam kabala syak kentai kata kadiulaman kabapasok kana cekaru hendai kabakentai dia oba mangi kipai ba jong kacela rikasi jumi samla be kilo kemelo pa bidap bagi samla kidai kalawai cukari baca menriu hendai kalawai tang mengisimat nyemla belai kelam kecikersaan jumpi kino kemilang pa ni cuang kawai bila pelut dagi bawcar dagi lak bapi penkersaan ini hak cipule putih bapi pekerman bah kawai kasih ingin sayok kami ocam ban mengingin kersaan kala ya kalau yang sam ya kasinong katau hendai kita kecipulut cepi kepada kipolak daya kungkan ni kapor hakabangi daya banyo ya kikam kicam dakahok daya mapi bad bangi kibatino ya kata kalawai bad ya kata kabha kabangi daya banyo hakador kabasan hacar lani sipawacar tika ilang iba Ronald Kamnot ibolong rolway ni MDC kartong ibalian ang sa Kongres wajar kandai haka yang ini MDC ikan buat Norbert Marbo ibolong iwe na kikartang ibalena ikapay election ibolong ikan roh na iba kansay Dakar ibolong iwe na kikartang ibalena yang ka MDC election hawajar kandai nilong kong kirurong ba yung kinong yalang nilay tulay lang bangin penyay si kapay ba bagin nuksa dengan kecing yalang nanti bangin banyak lang mata kasi bangin yung penriam ya ka MDK bangin Punjab ya kabong ha kabong Pagkain bagi paibar bila terleh kadai kanai ketinggawan jong pi kaai masih mingi hado kata-kata bagi gelong bagi boy sa katham tidak nang ikut samla bahai star William Mark ibalong presiden jong ayun peng jong parti UDP hapo more than constituency kung diskon samla kila tracy tom berkila form untuk umat robo kali unit jong ikut samla bagi bobon ikut samla kila dalang bagi hang dia keketuan jongi bagi elak on pesron ikut samla bagi nyemir sakmat nang amta berdia
dan mentah hakam sangsai berthe naman ingat skam bersama kita kelawai jong kari berjaya benro akan tu hang ni yang kipat ba yang kita kiwe kita kersan sa kawe ke parti kam kami kita berada parti NPP wajah pede dok sa sore wajah pede wajah kuat pede sore wanda bani sa parti UDP kono kersan sa NPP wanda bani yo hibabe dalam pois ngapor idang don ngapor sa aske telah ngabobot pantah kabe kaya wanda sangi sa parti UDP kanai kejimwan yang dipaibakan ni kapan ni pengiladan kejim semua berberak kejim telah hak sensar kadar hang ni apa kontrasi dungi berkantam pengiladan kejim job yang ke parti UDP tetapi kuah beliau asa berbia yang kertong hak kejim job wan sagayan yang ke parti UDP wan mantersan lagi ni bangin yuk berbindan lah hak ketuk jom ginong job ay kerpere yang borak ginong song yang pergi dipaibak kan ni pihak poin kan ni kami kam dapat kam dapat tang mo pihak poin dan dengan ni kepene kadang tu dan paiba sang ni kejingerang jongi kan ni ingat siap bro bawa punya tarik bro kebut sang ke parti UDP kan tu kom sang hangabam yang puaso banyak si Mirta Dogaro dari yang kuah banyak si Mirta Dukasai walaupun NPP juga siap Dugaro yang kuasa banyak siap Garo gila kuah dah siap Kasai kalau demi kuah siap Dukasai gila kuah banjir dia parti UDP budang yang dongi udah baik udah perlu Kasai saja udah perlu negara Kasai dongi yang kuasa banyak yang kita jengsak penbit hang for election pengimbit saya yang tajuan penbit yang play bawa firman penbit yang ni si Sensan Senam wan ai ni Sensan Hajar wan ai sembat kebut pan ai sana hangabom wan penbit menghincap tang jam kema borosan Senam tanggowe podiak ber binang bit gembit so walaupun berbeza berorang skim berper skim kepada dong central government roh luar berbeza yang ni pada orang berper pada skim dong government pada kebetul dong central government buat berpoin ke Muhammad Nazaruye tentang janji one mission pada skim dong central government dong सरकार प्रेम kebetulan jadi sempu pan bayum Muhammad Nazaruye ndera bona dong nikmat Demora sarkar government, demora sarkar lampume, sarkar pe nang tay na po Delhi. Wano mong balik mga, wapan penpin lagi di kemau rem. Sa kang mau rem, wan pre mau rem. Atau pagpangin ng ibig, sebabit di kemau rem. Wan pre mau rem, kendalan dan pulut pisah kang menuan bo mau rem. Kapan sampai saudara-saudara bidang ibig kemungkinan kita baik-baik abang ipedai mengibig so hendak kumna arpunya tarik biasanya kasa amatur jangapang oh baik-baik kami ipedai ketinggi jangan baik-baik jangan kamu kertong jangan kamu kegenhun bagaimana mereka men-share ke kopi jentersan dengan siapa yang martatin bangin pay sa katong kasi berkong kada yung tayo ng bodang tao kaya boleh mangjindoy nang taga ni kakam problem niya lang natin iwi bangin nyo kajinjok dan burong kakaar tarik kabanyo yung kapot genyo kajinjok dan burong kapatong kajinjok ng taga kajinjok kajinjok ng taga kalaway kapapunay jangan kani bagajay penroh yung pura kawe pagkapati UDP nang nasaray mo ng konsulsi Gen Punjab baik yang parti UDP kapan lang mabenay sa sisit hanggang apa yang berbauan pengikarmen lo pengidyo penyalam yang sarkar magkakaano dyan pula yung arwan pula pa genyo awan perintah yung babon kimat dokot ko parti ni ang not na magkakapha kami at jong ke imlang sa alam kapal kalapit
kalau nak siapa baca, anu nak berdiri terang so, teman kita pemburam, dia kapor kapakah, sarkar kalau bu, lima ki observer dongpi, tak boleh ingatkan tu ya bay, ya long ni bah jai, ya long ni bah leret, dia ni penjok dan buram, ya kapati UDP, mentau siang arjar arhurai, betul di bapak, kau tinang kesan jom kapati NPP, ya belakang pemuat mentau kami. Biwan lang bani matasin, bangin toy sa gatong, bangin niya penrempot, ya kapati NPP matasin. Pangabon! Kajing kelar ke TMC na kebenta ke Meghalaya. Kajing pintik na ya kalaway bapernay. An ay jing rap khat arajar tingka shisnam, shaman na kilong yeng jong kikina ki bapuliya ki school sarkar. Na markata ka TMC kan ay shilak teli ki laptop, shabaro ki higher secondary, bar ki khna puli college, ban kirshan ya ka puli puthi ka baminta. Hakane ka art penyo terek urempang, Shan ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kersan ya ka Meghalaya TMC.